Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Angga ya di hari sore kedua ya. Alhamdulillah saya dapat rezeki ayam suwir, tempe lenca, jengkol, sama sambal ya. Sama ini lagi. Kalian pasti rindu ya, udah lama gak ketemu sama Ariel. Ya udah jangan pakai lama-lama karena saya masih bekerja ya. Lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang mereka merajatkan akhir ada banang. Ya, ya, nama lagi ya. Kurang kenyang.
Panas. Tak gua panas guys. Alhamdulillah makanya udah beres. Dan buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Saya butuh bantuan kalian ya, support kalian ya. Ya udah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah goodbye.